Mana nor jaka. Actually, kaisa scholarship suti family sen kungma student rok tabung phano scholarship ni rok khainiang tonga moni samusayang tongo defeat thumugo inga verification yang tongo abodi sentini director by malai kha sarbai o director mane pore bosaka je no pogrukha 32 ta jora date rukha o 30 date bising no joto student sajago ang request bu khayo mono kobogo je norok omono last date bari gla o mas ni 30 ta mas ni 30 ta jora no date bari nai sakabo date bari maglai sabo binbai ang joto student request khayo noro dakde khe no verification khaibai di botiri notification nai last horo tiri sarigo notification nai tribal friend hoite je date exchange khaika hine nge mas ni 30 ta jora date bari nai ko urkha joto student no request khayo no tawana di o mas ni 30 ta bisingon joto no joma di submit khaji already bo joto SDM no report horka defeat ta khaidi nei cancel ta khaidi nei bo report jagi sawo no tabo thang joma di college khano thani joto jagano borok notification hojagini ko urkha direct Amne basic student tong. Amne to borok sawo tai 20-30 jon tong khosini report mote to kaskasi 50 above tong ni khnao inga haipano bo khai sawo koyek student tong hoine director saimang khai sawo medan ti men director tini sagma kaham salai ka babai bo saga date bari na hine tawani naro hine haipano bo sawo tai date bari mangala kha o date bari mani बहुत bari kha sawo december ni season date bari mang tabo asujor sopai khan sawo inga joto student no request khadi borok already media ro khapo politika ro jagi sawo tabo student no saimi angale to chai saimali an sawo bini bang no ang sawo nong thruti par saga bang no jewa mas ni bising no nong ni samung pai di tai date bari glak Student no khata man baga select khaton khaba. abo borok to bari pori un sawo bari poriman pore jeng tibra phainani guna phai to zero na phainani jebo phainani ni kise problem ni sawo o problem dine borok kise sa ang khai sawo ta Ning sining. ani sinimung ka ago to subdivision convener PISF